Crvena zvezda ima 10 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala, Partizan, pa se u ljutice Bogdana razmišlja o direktnom plasmanu u Ligu šampiona sledeće godine. Samim tim se povlače potezi, ne sedi se skrštenih ruku. Kako saznajemo, na radaru crveno-belih nalazi se napadač Bordeaux Josh Maja. Ima 24 godine, a status slobodnog igrača stiče u julu sledeće godine. To je po Crvenu zvezdu dodatna povoljna okolnost. U Bordeaux igra centralnog napadača, a može da odgovori i zadacima na krilu. Odlikuje se snagom i brzinom. Ove sezone je u Ligi 2 odigrao 15 utakmica i postigao je 7 golova. Upisao je i 3 asistencije. Postiže golove čak i petom. Trenutno je na 4. mestu liste strelaca, ispred njega su samo Mikautadze, Mec 7 golova, 14 mečeva, Sissoko, Sošo 8 golova, 14 mečeva i Kraso, Saint Etienne 8 golova, 13 mečeva. Rođen je u Velikoj Britaniji, igrao je u Sunderlandu, odakle je prešao u redove Žirordinaca. Bio je na pozajmicama u Fulamu i Stoku, odigrao je jedan meč za Nigeriju, u prijateljskom meču sa Ukrajinom 2:2. Prema informacijama našeg portala, pored Crvene zvezde hoće ga i Valladolid. Dejan Savičević u 100% šansi i to je 2:1 za Crvenu zvezdu. Dejane! Kako slavlje, kakva radost na olimpijskom stadionu. Dok se naša himna ori, Marakana sja i gori. Pogledajte semafor, to je Zvezdin centar for. Kada Zvezda trese mreže, navijači tuđi reže, volej Gotopovsko Đule, slao nekad Savić Dule, da ovako šalje pas, može samo Zvezdin as, to je neodbranjiv šut, gol po koji put, ja sam zvezdaš. Ja sam zvezdaš. Ja sam zvezdaš. Svi golmani ispred mreže od šuteva naših beže. Za golmane bili mora Rajko Šeki, Kostić, Bora. Lopta pogađa u raklje, na severu gore baklje. I ako su išli džonom, padali su pred pižonom. Prvaci zemaljske kugle, bogovi lopte okrugle. Uvek igra na 3 boda, svi zvezdaši su gospoda. Ja sam zvezdaš. Ja sam zvezdaš. Ja sam zvezdaš. Ja sam zvezdaš. Evrope smo mi prvaci, sve ih držimo u šaci. Igrali su i Žmurečki, Mihajlović, Prosinečki.
negde ima boljeg od Zvezdinog tima. Ne može nam ništa penal,